igrati jednu igricu koja se zove Baseball Heroes. Ovo mi je prvi epizode, neki lik je rekao da igram ovu igricu preko Facebooka i rekao ja sam sad teo da odlučim ja to da snimim. Ja snimam ovu igricu, ja sam 10. level, zato što ja sam pro, zato što vidite rezultate kada vidite, sad ćete vidjeti, sad nam je da se čita, ali ću ja malo upaliti ovaj zvuk malo, da poslušam pesmu. Ja ću izgledati malo spanjem. Vidite, ja imam 4 izgubljeni i 16 pobjeda, zato što derem ih. I čak sam igrao do finala i jednog sam do finala pobedio. Ajde, idemo da odigramo. Oni dolaze kod mene. Meni su mi kao... Ajde, dalje ćemo igrati. Bolje mi tim, ja ću samo da iskočim zvuk zato što njemu... Nema dobro... O jebote, dobro mu tim igraju. Bravo majstore. Njegov bolji tim igra. O jebote, nisam njega uhvatio. Zato što znam ovu igru da igram, ali samo što me zezaje, vidiš da baca mi. Sad gledamo da li će mi zeznuti. Sljedeći put ja gledam da li hoću negdje sad gledam. Bravo majstore. Ja sam prvo ove igre samo što me zezao, zato što se malo bojim oko snimanja, zato što se malo tresim mi se ruku, pa zatim se bojim da ide, pa ne bi promašio. Ima da ide. Evo udarac jedan. Ovo hotit će vajda. Neće. Dobro, jednak smo uspeli. Evo, jedan rano smo uspeli da pobedimo, sad je 1-1. Evo još 2. Evo sad mi vodimo. Moj tim opet gubi. Ajde, dajte jedan. Brate, evo da imamo. Evo ovo ne udaram bal. Ako on udari bal dobijem 1 poen. To znam. Evo, samo mogu ovdje, vidite ovo. Vidite sad nešto, ja sam prvo igri, ali malim to da udarimo. Mrš, nismo uspeli. Ali mi vodimo dalje. Ali evo uspevamo. Ako uspemo pobedit ćemo. Bal, ja ne udaram. Sad čekamo da vidimo da će odletiti. Ti ovdje, dobro, uhvatili smo ga. Da ide. Molite da uspiju. I stigo na vrijeme, hvala Bogu. Eto, ništa, jednak smo uspjeli. Nemoj da molite da budete nešto. Hvala Bogu. Ljudi, pobedili smo. Dalje nastavljamo. Dobri smo, dobro. Winner. Evo, ja sam prvo mjesto. Evo, idemo home sad. Malo. Pobedili smo. Da vidimo šta je ovaj traži. Energije, ok, idem tu. Skip. Da uzmem pare. Ovo je kao Los Angeles. Ne. Ajde, šta je ovo karte? Dobro, šta je? Ja mislim da sam ovdje je Igor. Ovdje vidim koliko još treba. Brate, to toliko meni treba da dođe. Ajde, idemo. Ok. Kaže kao da pogledam, ajde. Ajde ljudi nešto mi da kupimo u šopu. Mi izgledamo da nemam dovoljno. Ajde karte da biramo. Ajde otvaram jednu kartu. Opa. Ok. Dobro, uzimamo, evo, aj sad ćemo da budem stavimo da bude naći. Aj, ako pukne, vidite ovo sa glava. Sad će mi pum. Dobio sam moćnu kartu. Ok. Dobili smo moćnu kartu. Idemo dalje. Da vidimo da li sam približao. Idemo deathmatch. Ovaj je, izgleda da mi meni nešto sumnjivo. To je jedna konjaga, da vidim kako izgleda konjaga. Ali je ružna mapa. Mora tu iz mape, meni se dopadalo. Igramo protiv. Bravo majstore. Evo, moj najbolji tim. Nisam dobro uhvatio.
Dobro, ajde, ajmo. Evo ga, evo će tako da uhvatim, ja mislim. Neće, ok, hvala Bogu. Sad ajde dalje nastavljamo. Dobro, uspeli smo jedan ran uspešno. To brate, ajde šmalo. Ajde udri, ajde još jedan, ajde, još jedan. Ajde, fali mi jajan da idem dalje. Nisam uspeo. Moram da idu dalje. Idemo, molim te. Ne! Molite da udre, ne da promaši. Am daj, brate. Ovo ću da sad je 1-1. Brate. Bravo, moj tim. Ko je tu? Igor. Dobro igre. Bal? A nije, strejka, jeba. Pa će vada rado. Ovo vajde ide ispod. Znao sam, u najvećoj je otišao. Tu to ubasti do hit. Molim te da uspemo. To, bravo majstore, mi vodimo opet ljudi. Ajde, sad ih oderamo. Fuck. Me fali još malo ljudi da pređemo ako uspemo. Ne mogu da dam ovo sranje. A ne, jao. Ne. Aj, bi ga ali ništa ljudi, uspeli smo. Pobedili smo ih. Ako ne usponi. Pobjeda. A nije još. O jebote, zada mi miš, malo sporo mi se klikće. Evo ga. Dobro. Uspeli i evo sad još malo. Evo trkli ja. Pobjeda za nas. 4-1 smo ga ih odrali. Da imamo koji će tim da pobjedi. Bravo majstore, još jedan i to je to. I kraj runde. Pobjeda. MPV. Uspjeli, pobjedili smo. Ovo. Dobro. Razvalili smo. Dobro, 5 isto smo dobili, bravo za nas. Home. Evo, pa... Dima. Šta? Molim. Ajde, sad idemo. Preveranje. Ja stojim oko 3. Hit, evo. Evo, ja sam do ovde sam. Izgleda ljudi da ću još malo da budem drugo mjesto ili prvo mjesto zato što vidim da sam ja prvo. Pa, ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se što ste uživali u ovom videu. Lajkujte, šerujte i napišite da li želite ovo dalje da snimam. Da snimam ovu igricu ili neku drugu igricu. Vidimo se mi u sljedećoj epizodi. Pozdrav!